بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك لدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namo atiranan, sabarang sinabutan sin pagpamahalaya kini, yari na isab kita niyo haruman ini, gumanap sim pangadyan sa alta hiatud na mo maun pahadarat sing kamo in pangadyan day nga kalam si mahasut si mahatinggi iban day nga hadis sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Aruman ini pasampay na mo maun pahadarat sing kamo aming pangadjian bakas na to kaya pangadji wala pa kita niyo nakalalaton amo na in pangadjian bunga sin pag-iman Hindu sing guru pamurid. Kaya nga sa wabiyad to, mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, kagunahan tuod simmano siya awla-awla na immasayni, iba in subay tuod patauron ng paghindo
iban tumaud in pagguruhan nila in dahing Allah subhanahu wa ta'ala iban dahing junjungan nila alayhi salatu wassalam. Inhindo sing guru pamurid bunga sing pag-iman al-anbiya war-rusul atibba'ul qulubil wal arwah wal abdan. In kanabihan iban karasulan in silayad tu katantan in kahinapusan junjungan tani alayhi salatu wassalam piara marikatu taniu si mahasud si mahatinggi atibba'ul qulubi wal arwahi wal abdan. Mag-ubat doktor daing hatuhan mag-ubat apabila si makitinatay, ubatan apabila kimangiin pangatayan tujuh patuhan. Hikarua, ubatan apabila kimangiin nyawalihan. Hikatu, ubatan apabila kimangi ingin hawa barat. Mga anak po namo, di nakaulianin tao bang sila nag-ubat simbaran nila. Sakawa bang sila nag-ubat sinubat piara sin Allah subhanahu wa ta'ala kanabihan iwan nakarasulan tantu-tantu sadya marayaw impalsugpatan sinatay nila tujuh patuhan. Apabila rimayaw impalsugpatan sinatay nila tujuh patuhan, dumayaw raisa impalsugpatan sin pangatayan nila tujuh papagkahin nila. Amo yan mga anak po na mo ing kagunahan na to. Puno ning kabtangan niya to inluon niya paglano. Kari asalisin atay malano. Kari asalisin nyawalihan malano. Kari asalisin ginhawabaran na to malano. Na may taintuhan nagpara doktor amo na yung kanabihan iwan karasulan sabab aun nakalummi dahil nga sabab yan mga katautay manguran kagunahan na to hamasa na to ini bang intari na to magpaubat sinsakit hawaran na to indum di tanyo paadlawon inadlaw ri tanyo parunon magpahatod kita niyo pamangungubad labi rin dito yung pagguna na to sinduktor kanabihan iwan karasulan sabab insakit kimugdan pabaran na to kana naman na to masakit ada po nin sakit ini di na to kana naman mga masakit na mga tuan, kagunahan na to yadto agarun. Number 1, inumbul hambuok agarun na to. Kakabuhi na to ini, ampasya lumanu, lumanu in atay, lumanu in nyawalihan, lumanu in pito ang gawta baran, tahqiqul iman wat tauhid
suway mabunal, impag-iman tanyo, iwan panghinunggalitan nyo, pamahasot si mahating. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid. In Tuhan sin panagnaan manusia, iwan sin kahinapusan, Tuhan tunggal. Amura imahasuci maha tinggi Allah. Nah, apabila ri dumayaw, amu sari dumayaw ri makad tu pasalakan kabayaan sin Tuhan na pag-iman iwan panauhid, palman sin Allah Ta'ala lawan niya, wa wailun lil musyrikin. Wa wailun lil musyrikin. Aun day sabdeta, fa wailun lil musallin. Kabinsanaan hamanga sila nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsakuto pa Tuhan. Wala iya din salakan. Diyay ta sindukto nila kanabihan iwan karasulan hapag iman iwan panauhin. Wa wailun lil musyrikin. Nawang aun wa wailun lil musyrikin, kad aflahal mu'minun. Sabunal tuud. Tima pasing karayawan imbar iman. Kad aflaha man zakkaha. Amuyan tuan hindu sing guru pamurid. Intima pasing karayawan buko namin matawjin. Intima pasing karayawan buko namin taw kakawasa. Intima pasing karayawan amuna mga tao. Tiyay ma nila indukto deng hatuhan direct. Panghindu sing kanabihan iwan karasulan. Amparumayawin atay limummi. Amparumayaw inyawalihan limummi. Amparumayaw injasad limummi. Mga tuan, bang kumangiin hula, magato din tao sin signal. Yadakahan ng pag-asa. Signal baita kumusugin ulan. Signal baita kumusugin hangin. Signal mamayta maglinog. Yadakahan sin tao. Bangaon baita tayo pun signal number 1, signal number 2, signal number 3. In ama, tagunin anak. Nakamulong na mga anak, signal number 3 na. In anak isa bang wala dunin ama lang nawi nakaw signal number 3 na. Nasa kaling signal ding hatuhan hawaran mo. Uno na yung signal hawaran mo. Yung signal simbaran mo, harap kau pakain. Sabab do yung pagulaan. Marayaw ibang mangi. Uno yung signal hawaran mo. Bang nato kakausan jaghanin signal. Dumatungin hangin makusog. In ulan makusog. In linog makusog. Subay labi. In pag-ingat nato sin signal. Hawaran nato. Bang hadap nato tudyo pakain. Wawailun lil musyrikin. Kabinsanaan ha mga musyrikin na hindi hadunya, kasiksaan kanila. Awla-awla ng adlaw akhirat sabab, wala sila timayma, sin piarasin Tuhan mag-uwat. Mga tuan,
kagunahan na tuod aula-aula na hamasa na to ini. Dahil nga sa babian, laong sinhambuok, imam ini, naasubo siya, tungod pabaran niya, bangunin istan niya sindunya. Bangunin paninug niya riyadun niya. Inagi niya, makaibugin dunya sa labi makaibug in akhirat. At turatuan yung kabtangan niya, makaibugin dunya sa labi makaibugin akhirat. May tayad tubihad to. Sabab aong pamaugbog niya. Apabila manu siya wayron pamaugbog niya, laong si bata ba gubiyaw, wayron prinsipul niya, mawiyain tausin lusay. Ang panagbaita ng Nabi, mawiyain tausin lusay. Aung pabaita sinjunjungan taniwa alayhi salatu wassalam, dumatungin sakit, ingan niya wahan, maradul wahan. Nasuwin na, unin pag-ianun sakit wahan. Kugdana ni manu siya, di niya ka na naman sakit. Sabab bukon masakit. Maradul wahan, hubbud dunya. Lumasan ay manu siya hadunya. Signal hadunya injajarahan. Natuan ingata, aun alamatul qiyamah. Aun alamatul qiyamah sura, aun ay alamatul qiyamah kubra. Alamat sing kiamat sibi-sibi, alamat sing kiamat dakula. Na insakit biyaita sinjunjungan taniwa alayhi salatu wassalam, mataud na pangsanin tau sa wala niya kaya na naman pangsan na siya. Hubbud dunya, lima sa mana si lima sa imibugi manu siya silingkat sin dunya. Sebab nagpalingkatin tau yaw sin dunya. Amulong na in tourism. Papaygo, jajarahan si bata bago, jajarahan si maas magpaygo. Ilingkat biya ta sintuhan adlaw ka na pagpaygo, ano yun na imibog. Kaya nag-apply. Hubbud dunya wa hubbu syahawat. Hubbul hawa. Amad tutuan yung sakit, wala kaya na naman sinta upangsan na siya. Serious na siya sa bukon. Bukon masakit. Yan mga tuan. Hubbud dunya wa hubbul hawa wa syahwat. Nah. In hubbul hawa wa syahwat, sipurun kita. Sa wala takyan na naman nasipog. Sipurun kita sin nafsuta, sipurun kita sin syahwatta. Dahil nga sabab yan, ang kabtangan sin Sayyiduna Ali. Uning kabtangan sin Sayyiduna Ali, iyakum paghali kamu to. May tayad to. Sabab aw makamula. Naunim makamula papaghalian ka to. Sin Ali radiyallahu an. Iyakum wa tahkimul hawa wa syahwat. Paghali kamu tuod harwa,
makamula. Uno yan, parintahon kamu sin nafsu niyo, iwan sin syahwat niyo. Bukun na impamarinta agarunta kabayaan sin Tuhan, sa impamarinta kabayaan ta, agarunta na in nafsu ta, iwan sin syahwat ta, uno-uno kabayaan ta, uno-uno kaibukan ta, amunad ting kagaron. Amuad timbiyata sinali, makamula, makapiriglo. Sipog mo, imbaran mo, wang muriulan in nafsu mo. Sipog mo, impagkamano siya mo, wang muriulan in nafsu mo, iwan sin syahwat mo, amam Allah. Sabab tiag sintuhan imbar iman ha suratu Hujurat. Panagnaan ayat, ya ayyuhallazina amanu, mga kamu beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Mga kamu beriman, kalasahan kamu sintuhan. Ay kamu mangibug sindunya ini. Di way kaibugan. Sa kaibugin niyo, ingkya ibugan simbar iman, nakauna rin ka niyo. Nauno. Kaibugan nila, imbeta sintuhan nila, iwan sinbeta sinaraak sintuhan marimong kanila. La tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Ayaw kamu tuod mang liulakad. Dahil nga pamarinta kabayaan sintuhan, iwan sin pamarinta hiatud maun kaniu reng Allah Ta'ala sin Nabi kahinapusan. Tayang Tuhan. Hisiusin tao, agarun neng kabayaan sin nafsu niya, agarun neng kabayaan sin syahwat niya, yarim baita sin mahasud sin mahatinggi. Waman adallu mimman ittabahawahu bighairi hudam. Way na sangi kalaungan. Ingkatan laung mangi. Sa insangi kalaungan, amunain tao iagad nin nafsu niya. Amunain tao iniagad nin syahwat niya. Papatahan niyo in alamat sintaw hamasan na tuwin. Pia karisintuan in ipon niya padunya bukon papagsusahon. Bukon papagigilon. Papagunuhon. Papaglasahon. Dahil nga sabab yan, imbayta sin imam ini. Imano siya upat darajat. Bang aumano siya hang kaummul mo. Tay manghud mo, kambal ka mo. Lasah. Pangaumano siya. Nakabata din kay mo, manghud mo, lasah. Sa kalituan, manghud niyang kainama, di dalasahon. Manghud niya pagkahinamano siya, di dalasahon. Sinda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan na. Ikatu, bangaw mano siya, nakaumul din kay mo, magulang mo. Lasah. Tuna. Pagtag mo kaniya, kuya, sakaling kuya biyahon tuan, parimpunan sadya. Ayaw pari kuya, magulang da. Sambil mangu, din pagtagi kuya. Na ini kaupat. Bang aun nakalaas din kayo mo, in iyan ama mo. Lasaha sa babama mo. Yan yung panghindo sinakaman na to. Dahil nga sabab yan, sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. In mga naglalasa. Haatulan sin Allah subhanahu wa ta'ala,
amin sila naglasa, labin lasa sintuhan kanila. Nabalis ka na isa. Kagunahan na to mga tuan sin umat Islam hamasa na to ini. Sababing syaitan jin, iwan sin syaitan manusia, matam palimbay ta sin Tuhan kato tanyo, yang panamagdarayaw in hinang na to, yang panamagtutulin in hinang na to, iwas wisu pi sudurin. Di kita niyong hundungan. Di siya humundungin dua syaitan ini sehingga malara. Sehingga dihilan pahala sin Allah Ta'ala inna hinang nato. In hinang mangi umat na kauna tapuk. In hinang mangi hamasa nato ini way natapuk. Sarawa imbar iman pia palihala sin Allah Ta'ala. Wa inna alaikum lahafizin. Palman sin Allah Ta'ala yan aun pera na mo kaniyo mag-ayad. Yan aun diak na mo maung kaniyo mag-security kaniyo. Kaya wala na to ini-entertain marayaw. Na. Ibalik na to mga tuan. Unin na risin imam ini. Tazkiyatun nufus. Kauhaan tagupat kajam suway malanu imbaran na to tujuh patuhan. In hafizina alayna impiarasin Tuhan mag-ayad ka to. Di kita niubutasan. Sa room sa adlaw, sa babjiuti nila kato. Sa lugay na to halawm lano. Sa lugay na to halawm kasutsihan. Bang wala nakita niyo halawm lano, bukon nakita niyo halawm kasutsihan, way na. Naaturan ng kahalan sintaw. Dahil nga sa babyan. Hadis sin junjungan alaihi salatu wassalam. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Inna Allah Ta'ala nagdaak siya pamarayaw. Di niya taymaun bang bukunda marayaw. Tuan, ingatan yung signal doon kayo. Uno, yung signal doon kayo, marayaw ra. Sabab dua rin signal. Signal mangi, iwan signal, pamarayaw. Hukum biya sintay pun signal number 1, signal number 2, sambili kapila. Ingatan yung signal doon kayo, mubang harap mo pa kayo. Ingatan yung signal doon kayo, mubang hauno, kau nakalamud, hamalumi ataw hamauno. Ayan Tuhan. Tazkiyatun nufus. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. In mahasut si mahatunggi. Tubos. Sinlingkat. Napagubusin kita niyo, pialingkat kita niyo. Lakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ilaw mo pagkatun mo, biya mangilo pa ako yun. Ayaw, pinalingkat ko sinto. Kapangatod mo. Ilingkat yad to ay mo pindahi. Sabab kalasahan sin Allah Ta'ala, ilingkat yad to, sabab siya nagpalingkat. Na wang muri na agaron impiaran niya maung kay mo kaya lumian kau igo ni lumi di mo na ingaton.
wa wailun lil kafirin. Wa wailun lil musyrikin. Laknat iwan mulka sin Allah Ta'ala hamanga sila nagsakutupatuhan, iwan hamanga sila nanabuni sin sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matrudun min rahmatillah. Hiig na sin Allah Ta'ala rin kanila, in rahmat piararamaun kanila. Dahil nga sa babian mga tuan, aun biyay ta sin imam ini, kabtangan sin Hambuk Khalifa, Utsman Ibn Affan. In Utsman Ibn Affan, maluman kanin malaikat. Maadat kanin malaikat. Dumua kanin malaikat. Naing kita niyo ini. Sa nakita niyo mga mangdurwa? Baran nyari dumua. Baran nyari himinang sinhikarwa akan niya si malaikat. Sayyiduna Utsman radhiyallahu an, ingkatan hinang niya. Dumo akan yung malaikat. Dahil nga mga hinang niya, biyawasan ni hadjain sulat sintuhan mo kami. Dahil nga mga malaikat di mo akan niya, ibang maluman kaniya, pagbasa niya sing Quran. Wala nabugto impasugpatan sinatay niya tudyo patuhan. Wala nabugto in lapal sindila niya pakabayaan sintuhan. Wala siya limabtik pamangi. Ikatu. In ammal in hiwal simpito ang gauta baran niya ammal pakabayaan sintuhan. Tibuuk. So intuyad tu wala nabutas. Nangangarap pa Allah Ta'ala, kawan takupat ka dyan. Nah, siabot sin imam ini, naasubuin Utsman radhiyallahu an, kaisa pangasubu. Ma khairul ayyam, unulong ning sarayaw-rayaw adlaw. Maksud sinang asubu ada kala ini baita kanya adlaw Jumat. Saka wa imbiyaita sin hambuuk suntuan papasinguran ka tu taniyo Utsman Ibn Affan ingkatan adlaw marayaw inna Quran niya Jumaat sa in sarayaw-rayaw adlaw ingkatan adlaw yadto natay masintuhan in ibadat mo. Wala kaulalungi. Amo yan mga anak ka po, naasubuhan na biha unin adlaw mo. Kauhaan tag-upat ka dyan, natay madasintuhan in amal mo. Kurik na yung signal mo, sintiap-tiap adlaw. Amo ning pangasubukan niya, in jawab niya, in sarayaw-rayaw adlaw, katan adlaw, tiyay masintuhan in ibadat mo. Nah. Pangasubukan ni Hikarwa. Wa ma khairul a'mal. Unoy sabing sarayaw-rayaw amal. Unoy sarayaw-rayaw hinang amalan. Sabot niya tura. Intuyad to hambuk na.
Unin jawab niya, ikaisa ring ato. Insarayaw-rayaw hinang a'malul qulub, hinang sinatay tudyo patuhan. Inlinggo gamasa na to ini, intiatali sinatay sintaurum adlaw dunya. Sin, kawasa. Singkita nila ni matawd sin. Nung sin presidenya on. Ingka mo na ngawa sin parinta. Baran mo iwan sin tiya kau mo jilon takaw. Naintuhan ni sabiya di. Yan. Yan timbaita niya. Insyarayaw-rayaw lang niya hinang, amalan sin manusya tu, in umbul hambuuk, a'malul qulub. Hinang sin atay tudyo patuhan. Magkagunahan kita ni Biyad. Uwat dakula. Buko ni kasanyang sin atay sin. Bang siman yang day-day-da. Pag-uusyad to, susana. Sabi ay tak sintuhan, ala bijikrillahi tatma'innul qulub. Tantutuod pa man sintuhan man tantuod. Pang biyay tak na sintuhan biyad to. Sa bang tao ay kumagkaharad. Ini kasanyang sintao, amo na'y manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa, khairul a'mal, a'malul lisan. Hinang sindila. Uno yung hinang sindila, tilawatuhu wa hifzuh. Basahun ini pabassakan niya sintuhan. Hapalun sindila niya, ini papahapal sin Allah Ta'ala. Natuan biyahon, unin pagbisarahan. Amuan ini karwa sa rayaw-rayaw amalan. Dahil nga mga biyayta sin Allah Ta'ala panabi, biyayta sin Nabi Kato, in sa rayaw-rayaw hilabtik sindila sa room sa adlaw, la ilaha illallah. Naaturan ni Muhammad na ito yun. Suway na mapatay ang kampung niya ang pakaan magtatahalil. Bang magtahalil, rung pa isin pagtahalil. Sa bugat-bugat kabtangan, tudyo patuhan. Sa pahala-pahala kabtangan, tudyo patuhan, wala na tuyang malan. Sabang mag-story, di kasawan. Nung sinambuk na, pasublihaway sab kami, kawad di mag-story. Khairul a'mal, a'malul lisan. Basahin sulat sintuan mong kayo. Panasbi kau. Pagtahalil kau. Patawrin lapal mo, la hawla wa la quwwata illa billah. Patawrin lapal mo, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nasa kalinti maud magkita simpat. Allalaw na yato sila pagtiaunan. Allalaw na yato sila nagpaygo o ilimingkat sindakat. Na ini katu amalan amo na in amalan simpito ang rota. Atay dila iwan simpito ang gauta. Nawangin nire na to mumusun marayaw. Di na to paagaro na salakan kabayaan sintuhan. Iniblis. Patuo palawa paunahan patay kuran. Yan di madaka ka to. Hawiran ka.
Di kau patudjuhun pamarayaw, patudjuhun kau pamangi, timudyo kau pamarayaw larakunda. Inta wala nabugto in amal sinatay niya patuhan. Inta wala nabugto in suara niya pakabayaan sin Tuhan. Inta wala nabugto in hibal simpito ang gauta niya baran patuhan, ya ayaran siya sin Tuhan. Di natu kakausan ayaran imbaran natu bang natu di agarunin salakan deng hakabayaan sin Allah Subhanahu wa taala. Amo yan mga anak apo. Nah, pangasubukan niya hikatu. Ma khairul liqa. Unulong nin sarayaw-rayaw rahon magkita, dahon magbak. Magbakiwan ama, bang dumatong, magbakiwan tunang, magbakiwan simbagay. Jawab niya ang bukda. Khairul lika uma Allah. In sarayaw-rayaw rahon magbak. Amo na yung magbakin ipuniwan, tagipon. Paman kana yarju liqa'a rabbi. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Pangasubukan ay kato, unin sarayaw-rayaw rahong magbak na kamo kaya mao, magdak na kamo, salbihaning karya sali. Sa in sarayaw-rayaw, Tuhan. Haunu sambahayan. Sa bukon kita nagpi, Tuhan yung nagpi. Siya nagpi sin waktu, siya nagpi sin lugal, siya nagpi sin babasahon, sin katantan niya to siya. Sambil nagtukbal. Nagtukbal ini, piyaka sin Tuhanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harap ka, Sidratul Muntaha. Yan Tuhan. Nasa kalintaw yaw ninda mo magkita bagay, magkita kita nung nakisisi. Misan masakiting siki, kumasiki ang buo, tungkod, tukuhon, madtutuan. Bangway bihad to magpaka-karo-karo, amin dua silikan niya o. Sa amin sumambahayang, appointment niya, iban sintuhan niya, di magpararihad. Makasipuglong niya. Makasipuglong na sumambahayang kita mga natas lilingkuran. Turan niyo, mga anak apo. Pangasubuy kan, dawa kaniya, unoy sarayaw-rayaw rahon magkita. Dahil magkita maas mura, magkita bagay mo, sa bangwayron na ikarayaw, in sarayaw-rayaw rahon magkita, amo na yung tungo ni Van Sintuhan. Asubuhan na imbaran mo, manghaw nun ako nakabutang doon. Mga tuan, aun kabtangan, qala ahadul hukama, fi zamanit tabi'in. Kabtangan sinhambuk hakim. Mana sin hakim? Maingat sila magkabtangan. Singkabtangan marayaw. Magkakabtangan, singkabtangan way kapusan. Aula-aula na maingat sila magkabtangan syara. Kab na pangadji nila. Unim beta niya ini, arba'u kalimat min arba'i kutubillah. Upat kabtangan yaon nakabutang ha upat kitab sintuhan. Kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, kitab Quran. In upat kalima ini. In upat kalima ini nasabot ha upat kitab, haulihan nasabot halawm sing Quran. Kagunahan na to, hamasan na to yun.
Piagguna nila hamasa nila, aula-aula kagunahan na to, inupat kabtangan ini. Hajaman na to ini. Uno yan tuan in number 1. Man radiya billahi rabba. Hisiw si makuyag magtuhan, patuhan. Indayaw para saan si makuyag? Hapdi kaw yaw ng pagkaon mo yung kuyag mo. Kaya karo kaw yaw ng tutukan mo yung kuyag mo. Ingan kuyag sa lawi ing kuyag. Sin mga bariman. Magtag-ipon pa Allah subhanahu. Nauno yan ing kuyag. Man radiya bima atahu Allah. Kakuyagan niya uno-uno narihil kanya sintuhan. Di siya mangibuga kaiwanan. Na, bang niya kaya kuyagan in uno-uno na. Iyanug hara kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Istarahal qalb. Pasan niyang unsintuhan inatay niya. Di makapasan niyang insin. Sabada ka lang masakit ka, oh. Ginis babarapin kumugdan kayo. Sa makapasan niyang. Amo na, inkimuyag ka, hauno-hauno na, uno-uno na, inyanog hara kayo mo, si mahasud si mahatinggi. Pasan niyang unin atay mo, dahil diya dunya, aula-aula na hadlaw ka na. Hikaruah. Man hadama hawahu wa syahawatuh. Hisiw-siwin tao. Lubuhon nindua. Sa babangkan niya suway lubuhon. Di kabayaan si Tuhan. Lubuhon niya nafsu niya. Iwan sin syahwat niya. Bukun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lubuh Tuhan. Ay mo papaghula impikilan mo, simpikilan, kaya mo rin nga napso mo iwan syahwat, lubuhan. Hisiw-sim makahinanghad to. Adja pid dunya wal akhirah. Siya intaw marayaw riya dunya iwan adlawa. Siya in usog ganarul wang usog. Siya in babae ganarul dia dunya sambil padlawa. Maita, wala siya miutas, dahil nga parukunan, dahil nga kabayaan, wala siya miutas, dahil nga baita sin doktor, piara, maun kaniya, amo na yung kanabihan iban, karasulan. Hikatu. Man tafarrada anin nasi najah. Kimangi na yung tao katanta na dunya, wala siya limamud. Biya sinisturi sin ashabul kahfi. Ashabul kahfi, mga lungbo bago. Minig ding halom singkauman. Pamarinta mangi. Pag-usaha mangi. In pagpunpun mangi. In crowded mangi. In tabu mangi. Nagisu ni mga bata bago, bukun umato, pamarinta. Bukun magribil, siya in silamig. Magoy rin ng mangi sin pamarinta. Gisun-isun sila. Naingkita niyo biyahon, biyada kanila, siya bukun na tumapuk madto papigibud. Bukun na tumapuk madto palungkatean. Doon na kaw haway mo, doon na kaw masjid mo, doon na kaw ragwangan mo, ay na kaw maglamba-lamba. Sa kalituan imulya, unway runsin, madto, window shopping. Dahonin apo maas, dahonin apo bata-bata, pag uwi, nagtatangis kataan. May tak mo kulong nga labinihan. Turan niyo yan. Na. Hisiusin tao. Wala niya liyamod.
ing kabayaan niya, pakabayaan nila, siya liamod niya ing kabayaan niya, pakabayaan sintuhan, misanda isa-isa niya, naja siya in dimatu. Siya in salamat. Siya in dumayaw patuhan, iwan dumayaw pataw. Misanda isa-isa niya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami ummati ala dalala. Inummat ko di mamun pun pahinang lawong. Inummat ko di mang lamud-lamud hainang kalaungan. Di ko yan. Bihan mga tuan. Na isiw sintaw, misanda isa-isa niya. Biasin ashabul kahfi, mga bata bago, sila rakumanyad, tuwing katanyad tuna, nalumos na sin hawa nafsu, nalumos na sin sahawat, nalumos na sin kabayaan nila, sa yung kabayaan sintuhan, mayroong makag, timapuk sila palawang sinunod. Bihadahan, yung kita nyo sabi ni tumapuk sa balikan kubukon na bihad, tutumapuk na hadya kita nyo, pasara sin Allah Ta'ala, agarun na to unindaakan, agatang kisan na to bangunin liang. Salamatun fid dunya wal akhirah. Salamat sila. Dahil di dunya, way lingog galambay, way lingog katantan, sabab tumangkis sila rin hamangin. Kaya na pusan, kabtangan sinambuk Imam Hakim, man hafiza lisanuhu, hisiw sinta umaayad harila niya siya kumabtang simangi, inikabtang niya sadya, hikarayaw pabaran niya tudyo patuhan, hikarayaw ka niya halawm simpag pamaywa niya, halawm simpag ula niya, al-amnu wassalam, salima fid dunya wal akhirah. Masalamat siya rin niya dunya, hitangkis siya sin Allah Ta'ala, biya sim katangkis kan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia nagtadlong sim babae. Sabab sim pangakal kanya na siya sa hamahuli kanin bunal. Yan tuan, na murah-murahan mga anak kapo na mo, miabot nin waktu na to, ayaw taniw pasara ning kahalan na to, ipag-inu-inu na to, pakabayaan sintuhan, ayaw na to ipag-inu-inu, pakabayaan na to, sakawa ipag-inu-inu na to, hakabayaan sin Allah Ta'ala, ing kanabihan iban karasulan, piara sin Allah Ta'ala, mag-ubat sin pangatayan, mag-ubat sin nyawalihan, mag-ubat sin jasad, bang di agarunin nyad to mga tuan. Daun bila dawa, kiyugdan na yung tausin sakit, di nakaubatan, illa at taubatu sadika, an nadima malengkan. In last dakuman, dihil kanila sin Allah Ta'ala, pagtaubat, sumanggup pa Allah Ta'ala, sinsanggup sa bunal-bunal, lagi hipagsusun nila, in kakahinang nila, habihat tindagbus, in Allah Ta'ala, bayang ampunun, ibang bayang lasahun, nas'alallah subhanahu wa ta'ala at tawpika was sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wal makbulina fid dunya wal akhirah, subhanaka Allahumma wa bihamdik, نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.